daerah mana, Pak? Oh. Oke, mana ya? Perbatasan CBD sama Cililin. Dari buat bonsai dulu. Mana kayak bonsai ini? Tadi yang itu. Mau aing dangdut mangkukna dia. Ban dangdut. Deng-deng oke malti guling. Mana itu daerah mana? Indahnya dunia ini, alam ini. Yang tercengkakan. Kayak dipunclut, guys. Indahnya pemandangan anjing. Bagus. Kita turun sana, guys. Harap cai. Jangan kopi itu, guys. Ini awi ya sakno. Oke, masak dulu, guys. Berasnya awi bang semua. Awi dulu. Mana? Mana? Oh iya, we aya awi. Baik, enggak pakai dulu. Bisa di dieu lah. Di jadok. Dulu siapkeun ayo. Ini aya nih. Oke, kalau sosor. Pas lami kan ayam. Wapun. Pas lami kan ayam. Kayak 2 minggu. Kanan itu, Wak. Anjing, kayak dorok-dorok euy. Bisa kalian yang seblak tuh. Mana? Oh, seblak terus. Ini pepaya rongga. Pepaya rongga itu ada. Ini ustek. Aduh. Ini kirain teng yang kerubak-kerubuk teh. Ini naon aja. Biasa sama usum dia. Wah, kira Biasa sama usum. cukup. Ya, kayaknya juga. Tuh, dicengik, Dut. Dicengik buat ini kerupuk. Bang. Hai. Lagi camping, guys. Nah, Di mana itu, Dek? Di mana, Cina? Di Cidewey. di
Cidueng. Menikmati alam. Kopi dulu guys. Semua guys. Anjing mun mandi sekalian. Dang mandian dang. Masih kan mandi itu kemari. Atuh kakeceretan ke dia guys. Mawat. Cicik wah apa Wating balik wah. Jat besi naga tuh berbeak, kos beas nih. Mau jatna beak, terus. Sumber air sudah dekat. Dingin empuk. Dengan kongopyak anjing ceret. Suku kumaha? Suku. Awas sebelekan air bucat. Anjing bucat beker eta. Najis goblok. Najis buat rupiah pasti ini nih anjing. Parah. Mengisah itu. Buat ese dia ngah. Jadi mu kali ini mu. Sidinya. Anjing lengan rati bagus. Anjing ayo euy. Lengan rati. Lengan buduk guys. Anjing. Bahaya Anjir lengan. Gas lengan buduk. Ayo cuma ini. Serta bujur. Ini bidanya. Tuh, enggak saya soplok. Siapa nih gurah garek keren anjing. Geus Bahan itu tukang siji kan. Eta na palangkeun kali geresok. Kaina heuh. geus dia panyaklok ka ditu. Faktura 12. 12. Tengkina mutaeun diguling. Ini mah ya murah lewat sawah. Yang naon? Ana ku pinuh atuh deui. Yang lengan para rudung dulu. Biasa aki-aki yang kurang biak banyak dulu. Oke, ya badan. Gorong hala tuh. Mau disambelan. Oh. Itu gede suap nih wah.
Mangga sambalna. Kau makan senang.